na ay positive, na asay negative nga view aning atong ebanghelyo. Ang negative kay gihago sa opisyal si Jesus, iyang giingnan paanhia si Jesus akong balay aron ayohon ang akong sulugoon nga himatyon nya sa dihang duol nas balay sa ayaw lang di ay di ko takos nahago ba kamo sugot mo mahago mo ano bang ingnon ka nga aringaris balay nya na duol na ka kita na nimong balay na imo sugat nimo ayaw lang di ay glahos saban di ka magliyaw-yaw o kita gyud og ako ingon ari-ari pa der kay pagmisa pag abot des duol-duol mingon ayaw lang dai pa der di na dai pare mingon tingali ko buang-buang man kamo diha ano inyo man tang hago-hagoon kadaghan para ba nako schedule dito nya inyo kong hago-hagoon di abtay ka usa nga gitiksan ko ba agihangyo ko nga magmisa sa sementeryo di nako layo-layo ra ba kay ang akong misa dito sa dapit sa south unya ang sunod nga misa dinhi dapit sa norte di dool ra dinhi nya nako apiki man kay 1 hour and a half ra ang interval ba nya hangyo gyud mayo ay kuan lang gyud pader isingit lang pader ay sus idol jud ka kayo namo pader nana sige hangyog follow up kani akong secretary Remy unsa mas pader ha remind this pader nagkaduol ba pertig yung makapollow up nya motor pa man to among service adto ni Edgar tong habal-habal na drivers Edgar akong driver ako pag humangin na mog misa pas-pas gar lab lusot-lusot guminganas mga jeep kay pas-pas yun kay layo god ana pertig na mong pas-pas init pa kaayo abog pa kay tanan sus pag abot nako didto usa sa mga monsignor dinhi sa Sugbo gailis naman sa iyang sulob naam laki na pare nagkuana ba nagready na ba padoong na mo misa di wa ko mulahos dinhi lang tahonong ana gisugat ko sa nagimbitar nako naam lagi na pare siya gusto lang mi pader nga mo kon celebrate ka ba may manggudang makita jud ka nga naa ka pero siya gyud among giimbitar kung celebrate lang ka hasta na kong laguta ingon ko unsay pagtuon nimo nako imo ko bugal-bugalan kadaghan sa akong gibalibarang schedule tungod ani nya imo lang ko palingkod-lingkoron diha daghan kay ditong naghangyo nako nga ako'y mumisa nya karon imo lang ko palingkod-lingkoron kay imo kong himuong props ana ko pertim pangayog sorry sa pader di ay stipend ako ayan nang stipend pero kadawaton gugugod nako ay lang na balik dayon dili sa yon oy kanang mahago bitaw ka munay negative ana pero si Jesus kay nagtan-aw mas kasing-kasing wa siya maapektuhi sa iyang pagkahago unsa may iyang gitan-aw ug nakita niya kasing-kasing sa nag-imbitar niya ang pagkamapaubsanon ug ang grabing pagtuo sa gahom niya. Ang gahom ni Jesus ba, mituo siya nga mapaubsanon. Mao na gipangita sa Ginoo nato, dili ang kining atong siging simba kada adlaw kining akong sigig misa. Kay posible man sige tag simba, sigig misa, pero way pagtuo. Nya posible man sang naay pagtuo, pero dili mapaubsanon. Pagkadaghang mga magtutuo karon arogante. Ay daghan ay. Ang una na kaning gawali. Ngayon na ba, sawaya ko no kuning akong wali. Di ba moingon din ko, saman, kamoy pare o ako? Ano na yan? Kamo, dili mo, sawayon mo ano yung silingan nga way simba-simba. Di mo suko. Ha? Oh, mga naong ninyo, dali kayo ng suko eh. Mingon din, mura sag unsa, mura rabasag mo simba. Ano rin ka? Pero kusubya kayo na sila manaway ka nang di manimba. Mao man ay magsigig observe na to. Nya dali ka na sila kakita og atong apan. Simba-simba, tanawa, batasan.
tuo magka na ilang liktor-liktor na ilang salmo-salmo dia ingnon pa tuo magka nang iyang misa-misa para ram na kolekta hingwartam ng pariya nadagan dia nya wala bagi sila kahogs kolekta ako pa ingan lagi hingwarta tinuod ba usahay onya unsa man siya ayaw kakuan ang kasing-kasing nato nga mapaubsanon og matuhuon. Gisayunan ka ng pagpaubos sa opisyal, sugua lang ko, kay naasag ko'y mga sulugoon nga akong sultihan, mutuman dayon, isulti lang. Ang akong pulong gamhanan manggani, murag inana ba? Ang akong pulong gamhanan manggani, kana pa bang imo Lord? Mas gamhana na, mao na isulti lang. Nga maayo ang akong sulugoon ug maayo siya. Nya kining maong mapaubsanon nga pagtuo sa opisyal mo'y atong gigamit part sa atong pagpangandam sa pagkalawat. Ginoo sa to dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Nindot no? Mayra ba kay ta mosultihan? Pero ang nagsulti, sus, wa day mo tagad siya ang silingan. Purti day ka mapahitason. No, kamo, day mo mapahitason. Managad mo sa inyong silingan nga, sige glibak ninyo. Oh, da. Lisod magimog tagad spari nga buyago ng inyong buhok nga inyong gikuluran. Moingon man danasa na hisgot na sa danang buhok kulor-kulor mura ra bagyo gwapo ning parian ana ba isaway sa dayon ba ayaw Lord ipamulong lang maayo ra ko ana daghang kitag ayuhonon pinaagi sa pulong sa Ginoo ning atong kadawo kining atong pagkamalaw-ayon dili man ta makatangtang ani mura man tag katong himatyon nga sulugoon aning opisyal kining atong pagkalibakiro-libakira pagkabakakon pagkahinawayon pagka-judgmental ayuhonon man nga mangayo tagpulong sa Ginoo Lord ipamulong aron ko maayo nga inikaayo na sa nato ato sa nang ipaambit sa uban muna diri sa atong unang pagbasa si kaning San Pablo ingon gid siya ang pagampo ang pagpangilyopo ug pagpasalamat sa Ginoo ato yung itumong para sa tanang tao ang tanang tao atong iampo ug atong pasalamatan ang Ginoo tungod sa mga tao sa tibuok kalibutan ikaduha ang mga pangulo ang mga hari sa kalibutan masimbahan man or gobyerno magampo ta para nila sa ato pang atong kasing-kasing kung muampo ka sa tanang tao apil na tong kabit sa imong bana apil na tong mga kauban sa imong anak og suyop magampo ka para sa ilang kaayuhan apil na tong nagsigig pangural anang imong agianan nga wa na kay agianan apil na nang gasigig pangural anang imong agianan sa kanal sa inyong balay nga iniguan anha na mulunop ang tubig sa inyong balay iampo sa inyong iampo para nila ha nga makubid unta ayaw magampo gani kas Ginoo sama sa opisyal ang iyang giampo para sa iyang sulugoon unsa man nga maayo sa sakit ana kung nasakit ang kabit sa imong bana ina Lord maayo unta siya sa sakit ana aron dili siya magantos nya kung gusto man jud ka Lord nga magpadayon iyang pagantos ibalhin na lang na din hinako kay maguol ra ba ni akong bana kung masakit ang iyang taong kabit ana good kamo mga asawa makaampo mo ginana ha? Dili. Yawan on mo. O di mo mutuman sa pulong sa Ginoo. Nga niingon,
higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wa man mo ingon higugma ang imong buutang isig katao sama sa imong kaugalingon. Imong isig katao generic man, tanan man. Maobitan ning pagpakamatay ni Kristo sa cross para man ni sa tanan, di man ni para lang sa mga buutan. Di man ni para lang sa mga Katoliko o katong niila niya, para man ni sa tanan. Nya karon ikaw, unsa man ang imong pag-ampo, para lang nimo o sa imong kusog ra ba kitang moampo magpamisa pagyud ang pare patuon pag paderbuutan ba kay ni paderbuutan yo kay ni pader ana imong Ginoo ayaw lang pag-focus anang buutan iapil po tong buangon, di ba? Mo na sa ato dinhing tubag sa Salmo unsa man itong giingon sa to na wara basat kay baw dalaygon ang Ginoo kay iyang gidungog ang akong pag-ampo. Ninduta no kana bang imong manager nga nagtaktak nimo tungod aning kuan karon, tungod aning mga retrenchment, nya gitaktak ka, nya magampo ka para niya, sus na promote na hinuon. Nya ikaw wa na kay hapit kaon, nya sa ito na promote. Malipay ka. Moingon ka, Lord salamat ha, gidungog gyud nimo akong pag-ampo na promote ng akong manager nga nagtaktak na ko sa trabaho. Or mag-uol ka. Ang imong igsuon nga portigyod ka tikasan nga ang inyong kabahinanan siyuta giilog pagyod. Nya magampo ka para niya siyang kaayuhan. Kay nasakit mag-cancer, imong giampo naayo. Purti na sang yaw-yawana. Arrogante na sad kayo. Makapasalamat kas Ginoo. Salamat Ginoo gidungog gid nimo akong pag-ampo nga maayo siya sa iyang cancer na isog na sad kayo ay. Muana ka. Ang imong bana ni hubag ang atay tungod sa inom. Nya ampo ka Ginoo maayo in town. Naayo imong bana kana galigid na sa siyuta siging inom. Nya mayon ka salamat Ginoo na nibalik na sad ay. Naayo in town. Maana ka. Muday kas Ginoo nga gidungog imong pagampo. Kana ato sa nang dawato no nga gidungog atong pagampo. Perti maganing kaon sa lamok na kung gidungog sa tingin pagampo sa lamok makakaon unta kurog dugo. Suga sa kaon nila mo kay mahurot man sa ta. O na ampo tas Ginoo. Kini maoy gipangtudlo sa simbahan. Kini maoy gihubad sa kinabuhi sa mga santos. Si San Roque nagampo sa mga nagsalikway kaniya. Ang mga martir, bisan gani si San Juan Crisostomo, kasinahan ni siya sa mga leaders atong panahon na, gi-exile ni siya, gi-persecute ni siya. Ang iyang kasakit, iyang gi-offer para sa kaayuhan sa iyang mga kaaway. Muna nga nahimo siyang agent of peace. Ang iyang pagwali para gyud sa kaayuhan sa tanan. Unang kanindot og maingon ana tanong, nabang wa na tay kaaway ba? Sunan ka magwali kag higugmaay mong kaaway, pulong mo nas Ginoo. Nya unsaon na nimo pag-translate ron nga ni simba ka dinhi nya ingon ning Ginoo higugmaay mong kaaway. Unsaon naman lang ng tao nga nagsigi og balikas nimo, sigig panulisok nimo, pakauwawan pa kas publiko. I-post pa kas Facebook, perti na yung taong uwawa sa imong guba na kay imong dignity. Unsaon na nimo? Iguli ron nimo kusmuran o pahiyuman? Kana pahiyuman. Nya magluto karon kay birthday nimo, unsa man hatdan nimo sudan o dili? Hatdan na. Di ba? Uy, na ospital man. Wa may ikabayad. Mga 100,000 ang bill. Nya naamang kay yutang gamay. Unsa man, ibaligya nimong yuta para ibayad atong iyang bill o dili? Baligya. Nya pagkaayo, gihingin lang anong kas imong yuta. Unsa man, maingon kas Ginoo nga
dalaygon ang Ginoo kay imong gidungog ang akong pagampo. Ha? Oh, ina dalaygon ang Ginoo. Nga naman, gidungog sa Ginoo ang imong pagampo, nga maliwat kaniya, nga wa nay yuta, wa nay balay. Apan, ang imong kasing-kasing nahigugma sa tanan. Total, lumalabay raman ta din higod. Muagi raman ta. Muna, si Jesus, niingon gyud, makakita unta kog pagtuo nga sama ni ini. Kana bang wa mo angkon og iyang kaugalingong dungog kung dili nagtan-aw sa Ginoo nga mao ra gyud magbubuot sa tanan. Mao to ang pagtuo og kinaiya nga gipakita sa opisyal. Mao bitaw karon nga kita mapaubsanon tang kanibang mga donate din hiba, donate kaning gipang donate ba niya usay manguha am tangad to sa Palawan, RD Punsyap, ana no, Imluelier. Daghan kaayo dito nga kana ganing ang ihatag wrong spelling ana digid taon maklaim ba. Nang maingor sa kos Ginoo igadto nako unom ka buok wa maklaim usahay sa na doble sa suwat. Man naman ni pader lain ba yan kapoy kita sigig hatod nga to huwat-huwat pata dito nya ang resulta di ay di ra di maklaim nana mo ampo rasad ko nako wa ra ba ko kailaan ida tiksi lang niya na pader ipausab lang na imongan kay wrong spelling ana ako rasang iampo sa Ginoo mentag makamatngon tong gatig aga padaan nga wrong spelling ako ngan ana mo kuan ba ya mo nagi panahon nga mo text dayon mo ingon dayon pader ako nang gikoreksyonan sayop man ditong spelling ay salamat kwarta na sad ni Ardi Ponsiap daghan kay tagdi maklaim kay way mga name of sender ana nya ako man gi-announce dinhi nga gampo sa ko Ginoo anogon man sad ning niya oy na ini text nako pader ako kunong suwayan og negotiate kay naa man koy suod didto basin pader matabangan ka nga makitaan ang mga ngan ana name of sender kay wa na magi mo text nato nako tanawa na gi mga tao lagi nga matuman gidunggon to pagampo basta para kaayuhan hago ginoon hago gyud ana adto rugbarog ta nya ingnon pa ko pari day ka sir pari ko day ana sige sir ladalang nya ni ngadto sa imong kuan parokya ana mag-share ba lain ba yan ang tawgon tag-share nya pare inom share-share ta mura nun tag-ulitaw noon tanaw sa nato dito sa share-share arang-arang sagnaw nga ingon engineer ko dai na usahay pero di ay dawaton lang gunagod di ka mailhan day di ka madawat yan dawata lang sir kada basta imong kasing-kasing pari anom day og di mo muilan akong pari ko anom day nga akong kasing-kasing pari man di ba na importante nganom man di ko nimo i-honor as follower of Jesus akong kasing-kasing follow man ni Jesus nganom day imo kong sawayon nga nagpakaron ingnon ko nga hingwarta ko nga buangon ko imo sana pero wala magpasabot akong kasing-kasing tinuod na nakasentro mas Ginoo nganom di padayon ko ani importante ang ato yung relasyon sa Ginoo mao gyud the most important nya diha dapita mahimo ra ng tinuod basta mapaubsanon ug matuuhon ang atong kasing-kasing nanindog ta